biak Malakal Nuer online TV channel ke jan gwase me barudan palping ke liang rice ni tin kon din tore wik ka so Sudan en wale ken kono nyamre rwani titi gore je en wo biamandan bana roitin bana jangach kore wik ka yambio en kor dana to kore wik ka Malakal do badana chitet chikarodien mobilize keje ko biken kor bikena kap nueri ke bike Malakal bikena gang kan to ko kent banling ka jen jowo me gorno jin bi subscribe ka bi notification bell bi jetwine bi comment ki bi char ba ja ko pin ka kor ka mi chilar shi jelling ko de ti dialati de kan chashup gonten kontin gor kon ken wode ko ten nywa kan it ko ken ere racha me mi banelinga racha mo gor shoblo ay ka ki kor dana tuok kenyam man banangach kore wike yambio chala ro chikor sherom ke jarun wangan paiwa sherom kam SPLM IO kene de nikir ma yadit ala so Sudan People Defense Force cha koro mo cha jateren wala wa sha dich SSPDF de nikir sha ka jocho wude shalka Alfred Futuyo koro mo te tinen tama ka Western Equatoria shirka mangai kona Alfred Futuyo ajen kwere dane kaf yambio me chaja wuje kirma yadit ka kor penete pai wishu kirma yadit ona no dere janak but no mo che beken shu wuda mo shu roda bar shirka mangai kona Alfred Futuyo ntame jaram dana te kur ka Western Equatoria ko te pin Dr. Yang Machar chikan kur mo yikene tok ka ta dana chalat keje ka kur ntame ban man le roda bana jelingi yo ko kor gwasanda an dong mi chikorin je to ki mete ka ler mi chikana lat ko chalat no te ka mete ngwan long to dwais ka mete dide long re wech ka Western Equatoria jena monitor go ne dungdo gwad me kan ngaje no kane de kono mengna kenyam ka ngani ban men chalat long awa kume SSPDF wajen cheji Equatoria nika kor gwasan pai wa che ka threaten long lojo kan waram wete chi chunkel ka kirma yadit ba je naki ba dora ba je dak ka ba je yen mi shaje jek so na mo chene tin wan che ka jako bi ka dual chene rin wan che kan defect ke shi ka tiai che kan okum kirma yadit adundo ta ne quantity la ji Equatoria chet ka belenda ne no kan tiai ne de to shi kan grandie ni kana ka buma kan ne ko na tamate nyen ke kuma SSPDF shit kama ngai kona so na me kel me de kona ngach ka ta dana na shi kurma che to gaje amara de kala raban lingwasa me ta dana shi de ni tat te chi korter pan ke de ni nuari kon la jejen bor mente kel ke kuma SPLM IO ko watch ka dolip ka PG ko ken kantini dia la dorte adamo keliu ki dor sholo keliu chaje kef enwari en gwade dani ci korche toktin sha ngweni tet chaga kef re kuromo ngwendi shup ko baro enwari duno kan ka nak ka teka ko do bana chalat keje ko nyot keje win mona no men ter kono ci kon tero bana ka nak ter kono shondan ko en kume dunkir ma yadit jang ken ter kono char mat nyoda jagwan wo chicken civilian chicken ka lamtin atukai kangu ka video dana shaka turka je mudong shi video shi gwich rai chicken la no nei kap kane nei ana shwane fo zano wiya gang dorun kane kor dana to kunne kan ta to kan kanak ka te ka tet ka jeshen bor re dwar shal ko watch weekend ka Malakal do bana shalat ne to konti la de ne nuaren winami wa Malakal jan gwasa danen bukor baro do wonyot tan tama ka do bana shalat leran dio do gwasa me la tet cha widien cha ka yar jang kwere na shal ka Johnson lo ngai kondi ala Johnson lo jena kwerkel me la kwera SPLM IO ka gwase dan mete ka kuma SPLM IO shoko da vidfa ke shatiya ne choro chomo ka kum mishal ka gwele force ka kore choro do mat kum kirma yadi me chatiya chu kum kirma yadi de chu jako jen jaram dan binyin kan wore ka ngai kono no tet ala pegden dia chop ka kinne to kudang die cha wo ka kin de kudang bakel ala pegden ku yelong ala population dia lorne population dia ko so ko kujemo ku ken no gorno ba population dia ba je reduce ke ba je ngok
so ante mata de ken shi ke ngane ken shop ke kin dang diok widu ku dang bakel widu ne dang ro te lawuni shi ken ka mobilize alo ba ka nang wang ko ru ke nyin kan wore kane ti tele ka basic training teram cha nyi ka ke nanga ne ka korba lora bang ajene kul ben ka Johnson ulun kan wudu shal ke Paul nangone Paul nang wud jane ngai kona kwar decha mana dien chicken mandu shop ka kudang baro widu wel jok Canadian contin la tea chicken ka mobilize man bu kulo le lungu wankur man to chicken ka mobilize antem lo kaneti bu wankur ko do badana shi chalat ke ja ko kani bi man bu ko korba ke bu kan ken bu kan kalwak so ken malat ken lunga ken ter ken mundien ke gang kan mundien but kui ken no ken shaka chotene kirma yadit ko bi tribe dien ke dorien babat jena mane man leran tama so mo kon ka update nana to ka kanasar ka wulang en kuj eastern ji Kenya mo keliu ka kui janan konen chichup re wika wulang ban je ngaje gwanu jechen bor shikende dawich shigarodian wo dawich shangna malat ke jen wote ke ne ti jitiai ano icha na ta ka gup Peter Lam kan garut kiene de ko kendi alan kontin charo je no dong bin were biken ka kwak na me shi je na dine jen ka do bana shalat ke je do ba shalat chalan je no she chonga no de she lang tinte ka wulang de kan ko de kan ter karodian of course ala token te ka wang kur ala to ko kan de konen te ka jang ngok tinte ka balet so ka kuje mo lat ke jen wo dong de ka tiam jen mo dong jen wo dong de ka withdraw bana mo she jen dan lat ke dung den a tactical withdrawing ko ba jang ba ka magrejo na me ngaje jechen boro long quick kon diala ko kena kon right ke social media ne but anu bana blame bana je tup kenyam roje ke jechen bor bikan mandana melet kan bikan lariya so bendi rich changna man ko kan celebrate chung kan wi chare no shi ka wulang te ramshi kep ko tele kor mi chateten tele dorme de kep tele kor mi cha konterten na mo che chung so ko kuje mo be ngaje no en mandan lero de ko wulang tele kor mi chin tokten nyok ga nuer dial ka dor ko gwada kon te gatin ko biken koro mo biken gwich ka dob dande ken guja gwadan wu malakal wo me pene teden nuere ko malakal be pen ka konin tin be nyok mo kore wi ken nasir shiri mangai kone ala kirma yadit ala antama ken kwak dialan kontin dong de tin la nyin kore chaga dare ka greater upper state ka witin konen gujen wo badak jen nasir ka wulang ta mishi ko de tin so ngode nyok ka dore shal ka men wo malakal ka kuje mi gwal te pan gakten awaka akobo ka lonwer ka United State ka mayom so kan gwazati kan gwada konde target te tin she all the military equipment again gwadan she ka directen she ka ngai kona so kirma yadin melada jen go no benwer be connector ndo dien che men che kona agenda de she kona ngai kondial another thing man biya ngaje longare cordiality ramadan en men ter ko dial te jode kirma yadit Dr. Yang Machaten jaram dan belle ka tin kon lat ka rodin ka ramadan en len micho de lot point de kirma yadit ko jen shinna tiga denek la civilian ka bilar no lade je ka television no jin gor mal kan wod babne ko ko nak so chagu je no point e kirma yadi chiran lo ko ba chen man kaje no jene ran catholic choice so she ran catholic ramate de la roi ke pop ka bo no ne me je bo nang na ka kor da nyu no kan je catholic no melet kan bang chikan ngano ko no kan to binabi ka liu shaje longa convince on e mane so ne me agenda na lero no kirma yadit che guje no ramadan dole je longre tege de keliu ko werke ne chang Dr. Yang Machar anyok Dr. Yang Machar wa ramkel mi joje long ka kui ko cha so Sudan cha je so figure me dire long ka struggle dung so Sudan keliu so en go ba je wojba ka kume kirma yadi da wa advantage ka je en kir ka SPLM ka kui ko bagu jeno ci Dr. Machar ci telwang men kwala gor gwad me ci ngai konen koro to gane gor ga jeno ba Dr. Machar ba nyu den wo jene tele lot ke tele lwang yo ko koro yo ba shu na ga jen point kir ma yadi so ne me hon wan kane nuartin content gujeno eteka bom so me chaaju gujeno chinwari telwat ba Dr. Machar ba shu na ke ba jamu kare kane de content la jang ala na wan ke ge jeno mungu de take power so jeno mo bianga jone ka kor ran le rode so men na ko kon chwa gujeno na ko kon loro bang
na ka kon ko ba ngajeno nuer ngot ke bom wala tele ka bom mi kon yu telot che tok ba kon yu pel be kon chwane titel me to ka so changa juba no mo ikon benen ke wi dal ko ken kontin to kum South Sudan tetin ko be South Sudan ke le baje chu ko faide jang che ma ngai konen right now no bi jang bu ke tin konen ke dinka tin tray doran tam no be tin we can no advantage mi dir lonka ke but ka kon were a disadvantage ka kon ko ku ken colonize na kon chira ne ya colonize en tam ngom dan le rodo so titi e ken kon de nyo ye kel ala ko dan to ko malakal wo kon kel tele korek dung nasir kana ulanga mo jen ngodo na kan reida kan gwich kami kan de butin ka bu yurten kam ngane de ba joirar ban ngoda kwik kon dan le rod e ni jejen bor karwa ngan man dan to kon son biya temal bye bye